Pa šta gledaš? Krenimo. Ajde, dole ti je, evo na čorku koju mi kada. Ajde ti dole, bolje. Evo ga, nisam bio siguran da je dole i sad ti slikaj njega kako on trči. Pazi, nemoj se okliznuti. Znači sada to, eno vidim, sad uslikaj bukefalu dole. Mak ne smije kapnuti na to. Privuci bukefal, vi kako krasno izgleda. Požuri, trči! Evo ga, super. Evo, tu ćemo priključiti, vidiš kako to sajbava naštimo da ode jedan onaj bimetal osigurač, a onda sada kako on sjedi pukne Borisa, tu uključi. Daj mi novu. Ajde, slikaj sad ovdje. Gledajte, kad upotrebljavate ovdje, trebate razmotati sve. Budući da mi nećemo puno upotrebljavati, ićemo primjeno. Ajde, uključi, što si isključivo, vidi ga. Izvadio sam ga. Zašto si izvadio? Zato sam mišljeno da se čuo ovaj. Slika. Ti samo kompliciraš na svoje pozicije. Slika nam je bilo kako zaštita. Neće to smetati ništa, Jadran mi govori. Ajmo, ti dođi ovamo. Ali tamo drži ovdje. Malo si mjesto ovdje gore, vola ti rada. Dođi ovdje. I misliš da si bolji, Boris, od mene. Ovdje trebaš dizati, ovdje me nešto zapinje. Tu negdje zapinje, da? Ti nisi obavio svoj dio posla ovdje, Borise, znaš? Nisi, ovdje treba dizati jer ovdje je šire ovo od pile. Znaš, a ti hoćeš dokazati da si ti bolji u tome, nisi bolji, znaš? Čekaj samo malo ovdje, jebe ovo moram pritegnuti, ali ovdje meni sjeva nešto. Ovdje ti, Borise, trebaš dizati ti isto i raširiti malo. I odi ti ovamo gore jer ti nisi bolji od mene, pusti ti to. Nisi ti bolji od mene, si ti naučio da bude po tvom, znaš? I da si ti gazda, to si ti naučio. Ne, ja sam gazda, čekaj sam malo, koji je dio išao? Ja sam gazda i ja ovdje idem i ja znam to bolje od tebe, uključ mi molim. Samo ti hoćeš pokazat, nisi ti bolji, tu trebate dizati jer tu mora ići, ali uključi. Znači, tu je ključ. Da vidite taj dio i nemojte mi vući u stranu. Jesi vidio kako ide, draga moj? Ti mene uči. Čekaj, pusti. Ti mene uči. Ja sam genijalno inteligentan. Ti ćeš me naučiti da ovo
Da sam ja ušao već u zakonitost. Primi, ajmo gore. Jebe ti krv žarku. Drži mali vamo! Gore, uči. Ja vas naučiti. Tako ne stoji. Tako to ide. Ti je krv. Vrate svoje mjesto. Što ti štipaljka nisi jučer vratio na svoje mjesto? Jesam ti rekao ja da vratiš štipaljke gore. Nemoj ići prema meni. Idi unazad. Hvataj to. Evo, ova će curica. Samo da vidim. Ti moraš dočekati jasno i onda ćeš ti slobodan biti. Znaš, moraš to sve vidjeti. Evo, ona je posla poruku. Smijem li uvesti auto u dvorište? Sad sam Hrašće. Mali trg dole. Širom vrata otvori i vojnički čekaj dole. Jasno? Pokraj lijevi vrata kad otvoriš ovako, ej! Vrati se vamo! Kad dođe auto, samo sklon se jeboga ja. Se vidi tu glave. Kad dođe auto, stojiš onda uzred, gledaš i kad dođeš, svi u vojci. Znaš kako se pozdravlja Bog. Ma ne tako jebote, krv te jebo, ovako ćeš doći, okrenut ćeš biti prema njoj i lijepo ćeš ovako pozdraviti. Stane ovdje ispred mene da vidiš kako. Ajmo fino. Ma jebote, krv, on uze ovako prst, gledaj ovo. Ja Borise, dođi, Boga te draga, okreni, vidi kako ovo pozdravlja, jebeti ovo, mlad, ajde. Da šta, vidi ga. Pa nije to jebote Amerika, Bog te jada, ovdje je juga. Poruči ga ti kako treba se otiriti. Okreni se, ostane ovdje. Ti si bio puško mitrajet, ovo nemoj ti sprsti. Okreni se da te kamera vidi, jebote, ti stani ovdje, Boga ti draga, ti se pomakni malo ovdje. Ajde, a i ti odmah iš na to. Nije ide se prema slijepu ošnici, jebote, ja maj, ovdje, vidiš mene, jebate, daj vam. Hoće ovako pozdraviti. Malo uvrni dole. On inače hoće ovako malo, znaš. Trese u ruke, jebe ti ovu omladnu hitva. Prsti ovaj, vidiš, kopi ga. I tako, kad dođe jasno ulazi, ti stani tako, ova druga ruka dole. Vidiš ovu lijevu ruku dole, prst pala zajedno. Trg dole, će sad brzo doći. Znači, otvoriš širo vrata, kad ona prođe, samo zatvoriš, nemoj zakušavati ništa. Znači, može. Molim? Ma ajde, jebo. Čekaj, prvo čuj kako treba. Znači, imaš onda dole vrata, otvorčeš, širo otvoriš jedna, prvo ova lijeva, onda ona desna. Jasno? Dobro? Trg. Jebote, ne znaju ni salutirati nikoji kurac u pičku materiju, da. Nek to stoji, nek treba će još to, znaš, nek to stoji. Palac puno dođi vamo, šta odmah priča? Znaš, ti si naučio da bude po tvome, znaš, da ti gazan. Ja sam gazan, tako men brat došao Ivo iz... došao iz Njemačke, znaš, ja ga primio. I sad ja trebao nešto zavrniti, znaš, jedan borer i meni onaj stari ključ, onaj njomače, znaš kako ono. Veli, daj mi jać, daj meni jać to. Rekao, brate Ivo, slušaj, sad si ti u mojoj kući, prvoj kući u mome životu. Sad ti mene slušaš, ja gazda, bos. A ti, daj mi Ivo to, daj mi on. Čim ti ovo preuzimaš, odmah si ti glavni i ti mene naređuješ, kurac te ovo, rekao. Nema, sad ti mene slušaš. Daj Ivo, ja namjeru, daj mi Ivo, tako mi puno, ajde Ante, daj to, da. Nema, ne mogu daj. Pa kako ne mogu daj? I ja bio onda u fratrima i onda to za njih popozna. I čim me dade jedan prijedlog koji je bolji od njihovog, od njega je brata Štefe, ona što me ti ona krčevne na guzice, znaš. Ti Pope šuti šta ti Pope znaš, pa ti Pope šuti šta ti Pope znaš, pa kad te stalno kljuca, ti Pope šuti šta ti Pope znaš, tako su jasno htjeli, muž, vrhunski pilot, sin bio tu na fakultetu, pilot, znaš, a on nju da boji se muž, razbit će ona auto, i ja nju uzmem lijepo i podučim je, rekao, sine dragi, ne znaš ti odi ti kurs 1,5 sati, i ona uzela 2 sata, vrhunski šara ga, evo te ko predsjednika, vozač, zoveš me, naučim je, podučim je, pići ona sada u pičku maternu ko F-16, razumiješ, pići, evo ga, vidiš, i čita poruke za vrijeme i piše poruke i tako dalje. Mali, sada gasi jer idemo ovo, čekaj malo, idemo sad ovo unijeti unutra, podbaciti, sad će ja sam doći, idemo je dočekati, razumiješ me, evo samo da je nazovem, jer ona je bila u Hrašću, ne znam kad je poruka bila, pa ćemo lijepo dole dočekati, ti ćeš to lijepo snimat, razumiješ, malo moram tamo, pozivi, dalje ja nju zvao, kad on zvao, čekaj, ostavi to sve samo na moju komandu, evo tako Janju, ti da slušaš, čim će ona odmah, evo samo na drugi on meni mogu megafon. Ej jeboje, isključila lijeva tu. Ajmo mi dole polako ili ovako. Ali ćemo doneti ovo za tamo. Da. Ajmo ovako, ajde kako nosi, ček, ja ću ovako. Ja, znači ovdje, ona samo to nije došla, evo Bukefala je dole, čeka, ona je isključila već telefon. Ja jednu ti je. Daj, pusti je. Evo, tu. Pa ćemo mi sad ugasi ga, klopi.